U MLA jongka Voice of the People Party VPP jongka Maulai constituency ubak Bright Star Well Marbanyang. Ula ong baka discretionary grant kamde ka scheme by Dawai Henry ka syong ha u MLA kumno ban penyat ya ka scheme bat sam sha upat ba. Ya kani ubak Bright Star Well ula ong habakren ha ka jing pelat ya ka MLA scheme jong u na ka benta usnam arajar arfly hadu arajar apsam. Ha kani ka jing sam scheme u MLA ka Maulai layran lang u MLA ka nongkrem bat nongelam ka VPP ba Arden Basaymoy u MP Shillong Ricky AJ Singkon bat kiway. Kami diskusi dan ngaskuat dan persai kat jompi ni kepor konta hapan persai amadon ki bakren badon ki persai ban pensuk baklai yaki yo pai ba oh bandong ba beli kita ki MLA jong ka VPP beli buri nganong ngakenau dang marsus dan ni tang ka diskusi dan lu kampat poisu MLA kidon ki wei pat ki lami smart bandong ba beli ki MLA jong VPP ki buri ya gani ke diskusi dan nyong ni buri neng kwa ban tu kha jong ni por romta la khot ya ka discretionary grant discretionary grant ya ban susu ni ketien discretionary kawan ketien discretion kawan ba ka syong ka jinsta ka jong u MLA ka ketien discretion ka syong ka jinsta jong MLA kumno upenokam ya kata ka sipola kami dari ke bayi dawai, kami dari ke bayi kot, kami dari ke bayi school. Ngaji orang ini pada wala kali ke diskusi dan berarti orang kali ke bayi dawai, balik ke sorta kan kot ke skim bayi dawai. Bansuk udah beli rumah, terus skim bayi dawai kita ngai, lalu lalu skim bayi kot ngai, lalu. Hilai lakot di kami dari ke skim bayi dawai, kami dari ke skim bayi kot, lakot kita discretionary grant. Balik kasong ha ka jinsta jumali kumnu penokam ya kata ni memang waktu selai kiamli the voice of the people party ke memang andre means IJK hari kani ngin hata IJK so sorta kumnu ni penokam ya ke discretionary grant mai disu bakla na ti ong ni we kumnu ke sarkar kan bu saya tak scheme by the way kumnu ke sarkar kan bu saya scheme by court school by school pensai kita ba bagi wan sana ke sorkar kan ke sorkar ke balik ben ni hapan pe bagi kita ke sorkar ke ai kita terikam hok kita terikam hok ke sorkar ke anu bagi dia kekut kia di distansi kita kan ni hajan tei ke distansi ke berendu apa kejelah ke sini ke dan hantai ke distansi ke dan nangka kiki si ke dan nangka ke si ke dan lalu kita ki government hospital ke dan ke civil hospital ke dan berbeda kata, nampak kekut kekiat ke sorkar, kelora ke skim, mau kebangkit pada ke MHIS, pada kilomnya kita beduk, mau kita jenjang, nanti menurut kita enroll lagi, register lagi pada MHIS, ada pang pada sistem kebuat sana, tolong kejengera. Rehot, haba pang pat dalam ki kendor, mau kita tidak jipang bapio, kekobar 90% dan kekobar 100% dan kekobar 100%. Kesorkar kita pendiam, tapi saya kesorkar kita pendiam kata, karena dokter mengasih skim badawai, ini nama terang lada kilet dan sindawai hantai aku dispensary ngaji ini kiribuan, kilet nanti hilap bagi dokter kimbian, hilap bagi dawai. Kemudian nyok, orang penting sana, gua melihat jompi. Bakal ke kamar ke sana, ban penting ban make sure, bagi doktor iban, nangka tade kidawai kidon. Kata ada ke kamar ke sana. Kalau ini kan tak ada, minum makan berwai. Ketika distance lagi kan bah, ke PC lagi kan bah, ke CC lagi kan bah, bakal civil hospital ke sini kan bah. Tak bah. Kata ada bakal cuma poru, balik ke tempat skim, ban by court dari by school. Kita sorkaru kalau konkret. Amaral kita dulu parti school ni, kita di school school sorkar, kumka government school, kita di district school, kita dok school, SSC school. Kalau sorkar kalau play nang kita keluar nak kalongi ke bakam guna. Mau kau kau berapa sisi school private kemarin. Mereka sorkar kau pendiam. Bagna ada way ni produk jongka government. Apa sampai na po government boys high secondary school
dia lo kata mau teng don kibril ada di school atau ki dia pak school ke berem na juang dia mau pak school ke berem na dan nak dan siu by school son pan tak mau beli se kata mau son kan buat penyen kat kum ke jina mau ngi pi nyang ring we mi pa jana ke nak lembu ke private school men swa di pak nga ko ke government school mengenai produk jom ke government school dan dia mau tadang mau kiskin bidon ni haban school kiskin ke kum no ka DG gran discretionary grant ke bong nei ya kata lai ha ka jin start jo ki MLA kum no ki penong kam nei ka so thamuna di si ki bang ta ilong ki MLA ki long MLA Lighton Southern kidang ya kran ya ka discretionary grant da ni ke VPP men syam judan betit kim jukran ni ki ya ka discretionary grant dengan apa teman nanti kita nong sosno mulai khatam ki nong kit kam sno mau lawan sosno do pi kenal po mulai mar sejak ke election lek mana kisnong po mulai ban ai kubli pat bak nang kisnong bal kesan ya mana kisnong lek ban ai kubli kerpang ya kisnong ya kowe kisnong hari nang ta pan lek ban ikendu ikenong punya kisnong lalu ki members of executive committee ki sen sama kisnong bat kilong kemi po kisnong lek pat bak akat ki bawan ban habang lek satu ngabatai ki ompek kumu bali ngayo tu kini di skim di badan hanga mo SRWP nangta DTFM ISYDP ba kunju ru ko ba IADP CDP ngalabatay ki ba ngalay tu iki ru ba kumnu on pentray kam yaki niwan banya sakhi ya kane ka por ka balabu Ahmad Jongpi bagata kalong ka jingplat pat ba ya ka MLA scheme kalong ru ka jingkwa ka jingi kung magila kren hagerunsan yalap election kung magila penpau baga Voice of the People Party kan pinslur ya borok kinong mikmat kijingi bagi dia penpenan kam ya kajing pentray kam ya gani ka MLA scheme ka bangila jutip kum ka SRWP ka ISYDP IACDP DTFM kibaga syong haka bor ka jung MLA kum no ban penmang ya kita ki scheme kiba pher Bat ban le ru ya kata habashai. Te pin sayo snow ya gajing penpana na galeng jong MLA jong kamolai. Kumno bala penmang ya kita ki scheme ki ba pher shi nong song jong snong molai. Na kata ka arspa sanpolak lingba ka SRWP Special Rural Works Program. Lailak lingba ka ISYDP Intensive Sports Youth Development Program. Arlak shiteng lingba ka DTFM Development of Traditional Folk Music. Arlak shiteng lingba ka IACDP Intensive Art Culture Development Program. Kini kilo ki scheme ki balamang ye ki pat ba nong song snong haman la koi pagoi constituency. Kani ka MLA scheme kamdei ka nong mei nong pa jong MLA. Kamdei ka nong kinti ke jong. MLA umdon hok bandon benta e ru MLA kani. MLA di ban ai lut kani baro si ki pat ba. Tengi kwa ban penshai hepring jong pi. Bagani ka dei ka thong ba ka jing kwa ka jong ka Voice of the People Party. Habashai. Ban penpau pat ba kumno. Ban pentrikam ya kani ke MLA scheme. Tinggi wan kum kinongilam daga mensim ka basung kmen. Badu daga mensim ka basung sorong. Bagi tegi MLA gijingi. Kila pendam hok ya kai ka baka party kala patha yaki. Ka party kala ada ka jingtho. Saboro ki MLA baga jing pentrikam ya ke MLA scheme ka dei banlong habashai. Nginum la ban compromise nagaleng ka jingi kum ka party. Hoi kamdei tangga MLA scheme ka bangin nilum bania lang hangni. Kanu kata ka MLA scheme ka laban pendap ya ka jingdon kam tam ya ka snong molai. Ka snong molai ka bala he. Ka ba kinong tebut kila buon. Mara ka jing bishar ka jing teng kamdon ka rukom bha ka ba biang. Kat kum ka jingdon pat jong ki constituency. Kidon ki constituency heslong ki bayo mar ka ju kum bayo ki constituency snong kondom. Lada pipai si jing don kam la pipai si jing bun briu lese la don kam haga ji shaban pendek thamai den rei kat kabang ila ai ban yo naga sarkar in wan ra shu pat ba kum bagalong tinga nge ba habang iwan hangni ombaro ki bawan hangni ki ba lese bala ban yo benta naga ta MLA scheme ni juong ni ke MLA scheme ke scheme baduk mo banirap ki briu ki ba kerdo ki badan prenge jinge nagaleng ge junga hakini ki shipot li ki snam ringkap nakani ka snam dabla Aju penmang yang beduk ia kibriu ling bakani ke MLA scheme.
ngaju penmang bagini ban marmot igi long ye long sem ngaju penmang bagini ban ya pentulun iki kam la kalong haka rep lani haki kam ki barit ki baki kitrei bat ngi juong ka skim betuk tenga kamau haka snem ka baningkong ka baar hadin berlayat ke jing sam skim don kinong kersian ke jangai ki bon ban ye kendo yenga yong ai ba ngampat yo skim tangaro la arsnya mentang ngampat yo mo kanei ke dei skim betuk pe pla rus pa pi ko benduk o yang pe dolong ta tam pre pe da pi ko benduk ka song pe amam ni ong kani ka skim betuk kemat ki bam don yeng i persang ban mang lingba kani pagi yo ban yesna bat bagi hajar li long yeng kile yo ban sna lingba kani ka skim tingi kwaru bahabangi plat yang kani ka skim namar habai puli kot khubor ki beri ki kren ni ka jing ai jung emily wai kata agi si shau emily uspen mang kare ka hok jo pi ki pat ba kalong ka badon kami ki pat ba bagin tip habaki yo nang no ki de ben tip ya ka thmei ba ka tunrai mdei ben chukumen habayo ngi wan ye thu ye pi kani ka de balamang daga sarkar lingba ka SRWP bagin ki scheme angani ka bangila ban terwa sepi tenamar tala dadon manu ba ai ki jirap sigi pat ba ngi de ben tip nang no ka thmei kami ba ka de belong du daga besai menta pitip baga sarkar kamang arklo siteng bat kita ki scheme ki babon ki bangil pensau kani kapor ka pementa tenamar kata ngi snow kemen bani don ringkat bati bat ngi simru yang ni ka kabu kum kinongelam juga Voice of the People Party manai khublai kerpang ya phi ki pai ba nong song snong joga snong molai ki bal ai ka jingkasan ka ba klain bhai ngi kum ka Voice of the People Party naru ka MLA election one ka MP election ngelayo hadu lai po hajar khat lai buat na molai constituency kalong ka jingkasan ka ba klain kalong ka jingkasan ka ba I mention para bengi kenlot iki buat barok ki ba persya ringkat ba unota ngidang tam sa arhui hajar sam spa khandai pufra hangni hapok mulai lembat kiwei ki constituency ki bubun ngai gini kalau gajing sedang joga jingat linti bangin yu gajing kela kabanwan hagani kabi gajingi ka MLA scheme kalau tang sibenta ban pin sha ka perthei bat ginong sung ya gajing penen kam hok ka jong kita ki MLA joga Voice of the People Party ngai kambiang bangin syukut tang ka MLA scheme kano kala ban pendap ban penbiang ngai don kampat ka snomolai ka don kam iki wei pat ki jimentoy ki kampenroy bat kum ta ter te nomor tarau ni don kam banyo ya kata ka jingkersan ka baklan jiki pat ba habangi persang ban yat haga ni galinti ka bet ka basai nomor kum gelo ong baka thma ka jingi ka de persha e ka bamsap persha e ka jingle abor persha e ka jingle siliang bat kum ngi imentangi ya ka jinglong ka jingman ka jing pentulon ni ki kam hagani ka jelaji kabam itnat shu kala jur kani karukom pech liang khamat ki badon haga bor tang bat ki para ki bedon ringkat bat ki kalong ke ka ba kita ki bedon haga bor kim salia shu ni kata ka political arrogance ka jing snow kraw ka jung ki bedon haga bor kim salia shu ban le ki kam ki belong pursha ka bit ka biang jo pat ba tingi community bo pat ba nang ni smart unang shai unang snow thu unang ai ka jingker shani ni aringkat ki jingdwai ki jingpi bangi ngila ban yeng scam ban pentulun ki kam kom bangila clay show pat ba tinga kitbok ya phi baro kinong song snong joga snong molai phi yo ka met ka phat ka bakot ka bakya ban nge ba phin ai ka jingker shan pinang ai min sim yo ni MLA ji ubala persang ban ya ka ni ka linti kom bangila kren hak ki pat ba hakipor bangiwan ban ya ka jingker shan ka jopi perkhat kapnu ka nong ka jingker khu phi ya ka state ka jongi lada kata ka pisa baro ka let shagita ki bari hok ban yo ba kita ki bai yo byang ya karu ki pandon kam hok ya kata nanget minom long ka state kumni ko bangi long agi ba bon ki benta nanget scam bat me kermen scam ba kini ki long ki jing stang jong ki batma kawan yarap ya kaban kentiu pat ya ni ka ri ka ba ka jongi ya ni ka jat pen riu tip play ban ra ka segi kerdan ba halor bat kham shalor kermen scam nang ni shakmat ngi i shisha ya ka ri ba ka jat pen riu jongi dari pendon kam hok ban sam hok ban pendon kam hok bat kita ba piang ru ken le hok next scam ngi i ka ni ka ri ka jongi shisha
jingkermen galawai to pernai